Evening, welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta Jan MAIBAM na taram nok chari. Matam ki tholok pa tungan be isu singi matang da khanane na ba semzarba platform Northeast Dialogue ki ngasi thamzari ba akhanaba topic ti President's role outcome of collective failure of government of India habani haribo wafam asimak khigi Assam gi MP Congress ki MP khigi Gaurav Gogoina maki ex te thagalak pa post amani aduga masda hariba se Manipur da President's role thambasina ta ibase khigi BJP na luchingi ba lenga ki Prime Minister Union Home Minister amadi North East leriba BJP leadership sing Sigi habitare mugiba apunba adileba ngak pangamdabagi failure amakaki khudamni madu utle haba wafamni phongdo kibase duga mahangna New Delhi da pangto kiba press conference amada su phongdo khrabani ngasi fawda koigi Manipur gi ongoing crisis sigi normal sida hanjalakna ba peace na bagi chaba sustainable loiba road map amata semba laitri haba wafam su phongdo kibani hiram sigi matang ding ngasi khana nena gadori base koigi Manipur da However, February that 9 da Manipur ki Chief Minister say resign tokraba matungda 13 February dani Manipur da President's role thamjalakhi base center lenga ki mammai ke digi hiram sigi matang dani khanane nagado rebase ngasi khanane na basida sarugya bina bai ko gi studio da lengsin dana ibiriba guest panelist me sak tak chage ahan bada senior journalist Oza HEMANTA NINGNGOMBA Ozabu Northeast Window ki studio da taram nok chari Anisba panelist social activist Ozapi TOMCHA Ozabu su kai khumna bo chari Ahom Suba Panelist Sakoigi, MPCC spokesperson, BANKIMCHANDRA MEITEI Atenwa Matamda join to Birakani. Ahan Baside, Oza HEMANTA Dawin Lactari Oza. Ngasi topic ta sulai jare khoi gogoina phongdo ki bawa pham haibetare khoi Manipur da PR imposter of pasina tai base khoi Prime Minister Union Home Minister amadi North East leriba BJP leaders sing sigi apun ba collective failure amakhakne haba wa pham khop phongdo ki Oza ahan bigi na kamani yeng base Manipur da President's rule thamisi ki matang da opposition party ki oiba wafam ama adum daigani mana haidusu sama da sama summe haidaga su ayama sarki summe na lobiye akoi na ko kaino har kanda akoi ki center da su BJP ki government ni aduga state da su BJP ki government asi leina Manipur da PR thamba haibadi double engine ki government ama Tugaraga Pia Tamba Hibasi Adum Masi Lenga Amada Kaiganoma fail ore Hibase Amun Masana emito Yaba Port Amaniana Aki Adum Hibi Aduna Central Gamena Manipur Pia Tamisiki Maru Maram Engine Nama down Tore Habani Adun down to Matam Sang the single Puramadu Singbang Amakre Aduna Hudom again Hudombani and Akui Lowy Ado Karigino Akuni we say Masai go in a high walking natabada. Central government, Karigino Manipur, Pia, Tamnaba, Magi, Warip, Malo is a Karino. My amadi, hi, I should call me. Hui, constitutional crisis ama lady. Lady Kamai Leno. As I assembly give me from Ama Pamugadaba, Matam, no Katangarakanda, no Katangarakanda, Pamugadaba, government, Manamadu resign to. Resign to by Simasana resign to when they told money. Masako am sharing the Kangi. Mamdi. Delhi da kaure ada wari sarore aduga summit patraga loinana notice ki sa in charge duga MP duga loinana langminare ga ikui dana dum gabana gi da pulap salaga CAP san bai si adagi poktak matung ina resign tahon bane sima yam nakai sing aduga adu le tasengna government amal lehen ge hai targadi ma si resign to buga anogul sing ma khallaga kudat to wasak lo na bagi thorang si tawdam ne ko adu din nange only ngasagi nunga khi Tang Tara da Harasu, Taramatoy, Tang Taragi Ayukse, she the Wasak Lobby, Tang Taragi Ayux the Wasak Lobby, I used to Wasak Loraga, Logo System is a Loraga, Governor, Despian Badum Yai, Ken Kaidivko. Aduga, then Matamdu, budget systems, Matam Lady Banina, Marfo Lady Banina, Karaye to Oga, Assembly, my Pangodo, Matam Sikra, Yatupadum Kasukai Divko, Yatuadum Yai, Adumatodi, Adukan Kanadi. Saya government semen gadra sukang de semolo da sukang de kanana lu singbo udun sukang de hoji bodum kang de ram thamijini ko aduna then mineni humni toroga khoi mayam hainai duni tha taru si tang taraga keno da khoi tara da fare trama thoi da fare tain thoi da fare taun de chai toroga thamai kona last
तसेंगना constitutional crisis ama leire ha ka do khangakanda akhoi kano se PRC thamaki bane adudi akhoi na khange hojik yenga is ko Manipur da constitutional crisis ama lehelei se masi central government na lehelak bane BJP na lehelak bane sima khoi log da yaroi ko sima popular government ama leiram badu law and order ngak pangam dabagi ni haragadi nawai so dum ngak pangam do mayam yawre hojik kharabu phara bane hojik khat phara bane ko kharabu ngak pung khala bane hayari ne bo nungi kano kamkri pau legi dia ma to khar phara bane ko ado phara mathung da thamai je adune blai sin ko aduna aidi madugi oide ai khande aduna government na matam ma moi khalam gani o sumai to duna Manipur da moi masal gi marak su khanaba sainaba ko munnaba pham munnaba gi pot ma adum lei number 1 number 2 irang si khogi Manipur da government ama palhalaga machine irang si lotion bangam gadra haiba pot am su yeng dia di malamdi lalobo mayam ama lalobo haiba su lalobo mayam itu ase ko ngasagi irang siga loina na saguna rakpa haitare masti khorokpa khunga pagi wari mayam ama adagi manguraba maming tarudraba lalobo mayam hingalak pagi wari mayam ama adagi kuki gi khunga pa mayam nungai paibagi wari mayam ama adagi national highway sida adam kuki singna maning toba mayam ama sigi laiba mayam singsi popular government amasina karinta tongumdana laki lai ko lai ado susan pursa sangmangamde maitai sing sangmangamde then adagidi cookie hagada zo hagada ngasagi assembly bog yawngamde dana ngamde ko singma phim ama leibanina ado agadi government amasida adum ama semalaga singma phim ama sum leilaga kamai tongdana khoi Manipur si ingtaba phim am porkadoino haiba pot ama central government soi khalamgani na khale adu khalagadi irang sigi warusin ama pina nabagi dabak makoina thawoina percent rule se thamage hana mana khallaga ai thamak praina ai lawi ada aina khalibo khal se machine sumba targadi president's rule se akoi numit mangani nataga tarani nataga tham khai ama khak thamaga anauba government ama samalakane se ai sungtha thajidi aina khaliba government ai kaino sina aina khajari bisna summe hai targadi kaina kada hojik Manipur sida fajana tangdu letaba phim ama porke hai targadi michang mikhai nai daba government ama mathau tai ko adi maitai singna phaba ka tawraga su kuki singna yati ko moina phatana dum lawi adi den chief minister ama pala su moi dum demand ma moi dum tawgini hari ko akoi tu oi hari ba ko adu den emily mayam singdugi moi gi kado emily singdu hai khudta kado gi chief minister ama sindu khre ama lai har moina laga assembly yang do su lete nata singma phim ama laibani na moi bagi right ko adaga kanuki members singi right mayam ama privilege mayam ama matpagi phim ama leiri se central government ama si leheninga moina khale adu ragadi Manipur da president's rule se yam dabada ai tha ahum dagina tha manga swa bukimungda ai thamakada na khale tawudadi president rule thambhai ba se Manipur gi miyam na di yaningde akhoi su yaningde kai bakada akhoi na khajaraga akhoi na bot thada jaraga mihut mayam ama khalin natra khalliba mihut mayam singduna vote piraga masagi MLA singdu karaga MLA singduna akhoi miyam gi mihut na lenga pa haiba natro sini democracy ai sini natro ado democracy si khundu oga center na mogi rule chalaini hai targadi kailong ni si pot ama lai aduna sigi miyang sta yeng targadi Manipur da yamna thuna person rule se lokthoga government ama seven bagi tangai phadablai government ama seven bai je akhoi na miyam na masim so helu habne te noi party gi wani noi party gi wani kana na sim so hegi gi noi lemna jo natra adagi den noi manung gi wani mana uhenda kem tongnaba noi party gi wani tanthokena tanthoi ra hoi khangde hoi di government ama leitabi yadi hai pose akhoi gi miyam gi kholau oye ko aduna hojiksi moi masen si tharum tongnaba si hande ko amana sumnakanda hanagi former minister nongthumam biren gi mabu sagutpa hagadra mai kamu gi su mi adum leitaba nati adum lei then sumnakanda kari haitare speaker ni hai khemcha ni hai rajesh yam ni hai mayam gi honorable mayam gi kangbu um leiri se leiri gi subu gi sumi leitaba nati lei ko ado party manung sida nakpak ani thoga leiraga miyam da president rule pusalapni mo ma tor pusadi Manipur gi miyam se warawe yaning de songning eba ko songning is kaina kada BJP na miyam se Manipur gi miyam se namthak tawi ha report ama lae ba ko noi masen manaraga usiti manabadam lae center ga noi manaraga pya thamjale
aduga den mia ujik ndang ga sing check tori bo maro nama phai khangde phade khangde tori sing ji bo ko aduna ujik si miam si yam na nungai te maru na mama oi bising si yam nungai te kai no ha ka da sai masa sing duna de ka dore akhoi ai mari pak iri pak kan na bu da muktani ai khul ngak nam ne na ha raga khungak pathok he sakre asuna ka da piar thamjale na da piar thamjala ka da piar duga ra khungak pathok leina ga da mari du kamai tok du na ha pot na mari khangde government tu di ha na gi government order da government na mala ga di madugi sabiti adugi madugi minung si legani aduga madu kamai tok losin jige do phajama good time amada wari sanraga losin ba ya su yai haujati ai khoi gi lenga poidi democratic oiba lengak nate bako adna ngai center gi lengak ama akoi sei da injala bani ko kai ta khangda ba ma injala bani manipur ji kai no khangda ba ma injala ne bako adna masina manipur gi mama oi bising da yam nungnangi kai thok ka no kai dog du no ha ba se nungnangi adna masa jing ji minute ta ga masa do kai leram ga da ge na thi ba hong na re hojik ko adna suma film amma da lei aduna aina mayam da hajen ba musulai hojik president rule lai ko laiba president rule se thammi se central government na thambani kari gi thammino haiba khoi khangdi kai akhoi hek mieng dadi ani khak ui amana kamai tawba manipur gi irang se nam thaba yana na ba lakshan ba yana na ba gi damak piar thamba ama aduga number 2 da kadore ngasagi mui masen gi lusin ba munna ba sina maram oiraga lusin ba ama khanba da matam khar chang ba gi ni ama ko aduga sigi problem ani makse akhoi atoba miyang gi nate ko mui party man gi wane party man gi wani aduga irang ngai sidi kadore ngasagi law and order sidi kadore state ki khuta lay poni state government ama le laga dum tabusu ya poni ado hanangam gi diaraga anu ba ma lakado nangam haji ade natraji ko masisu khoi punna ne nami da changi aduna ai khoi hojiksi kamai to gi no ha basi miyam punna khana bagi nei na bagi tangai fataba lay braina ai smai thamjage han barang hojiki leriba situation se da haiba tare khoi gi Labour government se pura mathau to yadana lairabani khoi gi praja miyam singsina so khoi gi yamna nungnang ba fibam amdani hujik lairiba se hojana su thambi kra yam phajana so aduna tonga ba side gi so anobo athuba matam dai khoi gi anobo government am sema kanda khoi gi function se hana gumna function se phajana tawna ba su tonga ba civil society gi oro tonga ba praja miyam singna so pamaga lairiba podam khani emathang so zatam sadrak se goza hojiki lairiba crisis gi habitare solution ama purakna bagi matang da habitare masida long term oi ba khoi gi yana ba purakna bagi matang da habitare road map amata leita bagi matang da so khoi gi garab ga koi mp na phongdo ki basu leire atuga manipur da president's rule thama pasina tai basi masi president's rule thama ibagi maram se khoi gi leiriba state da leiriba bjp sarkar sigi manung da khoi gi mo khoi gi marak da habitare confusion state am da leiba duna maram ora kan da khoi gi pr se thamak pani habai polam sulai oza ka mai thamini masigi matang de aina hanin basi oje manipur da hore iba iran si koina dum hanjan jing dan lai rabani immediate cause hai tare ko mamang gi koi idune ne nindre immediate cause si kari no habe matam da akoi gi ko kano singsina akoi gi hauji ki lai riba hana gi government hai tare ko government sina moina war on drugs law tho matung da sai gi ko pupi yan thalakwa andagi central government na lakwa direction gi matugina illegal immigrant khando haidana masagi khandoraba madugi so oji mizoram ga manipur ga khando haibani report lagibne du oji kado gum khangdre ko ya to babna masagi khoi gi reserve forest da masagi ko enforcer sing ji tathorba aduna ne khoi gi sigi irang je hogdri ga reserve forest ki office mayam am ko forest office mayam mai tha gi adi mo masigi moina keno se irang to ba ya bagi khudong sa ba je karai da logi ga haba matam da khoi gi high court na mitei singje schedule tribe ta sanba ya bagi process ama sanction na ba order tarak pada madara moina tribal solidarity ma saibra keno ama sillaga madugi khudong sa ba sil lawraga ngasagi keno se manipur sin bathumna rally chalako matam sida none da chapta rally yam peaceful oi ukrul adam peaceful oi senapati de pau khangdre aduga maru na chochampur ge side hawraga chochampur ne more ne yam kanna tawgi bise ko sidai da masagi ko ge peaceful rally ni da harga madu dai da masagi ko gi sophisticated no mai se paira ga rally chatpa yawgi ba adugi nimitu da masagi torbung no da kumdhara aga ko masagi ko gi mitei gi yung kai mayam ma kanu se ko gi mai tharakpa adi nungdang de ne ba ko gi chochampur dong thagri da masi tar ko nimitu da masagi ko gi vice president se manipur de layeng khale sigi nimit sida masagi ko manipur government na
खुदक्ता इरांग दो लक्षण नबा थबक से तहोद्रे कोनबदी मा इंटेलिजेंस फेलर लेग्रेना कनो मया मांग फोंदोरेको मतंग से लाख मतम से तसेंग हाय कता दे मसी याम चाव इहो इरांग अमने इरांग से सिगी मतुंगी नदी को यामना सीरियस ओबल लेबो मतम से मसाई की को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 दा मसी एकदम संग यारबने मरमदी कइनो दा ngसाई नोंमई पाइरेबो खोले जे तौबनीना ngसाई को अखोई मणिपुर दा लरिबा अखोई सेंट्रल स्टेट फोर्स मतिक चादे हाय तारगदी को ngसाई अखोई 355 की मखादा 355 ता युंतक पाजगी को 355 ता लेबे से duty of the union to protect state against external aggression and internal disturbance. It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution. Okay, irang macha macha torokpadi kuire ko nongoi laglakpa kholakpa magi singi da lakpase ko adigi mo jim mai thaba adi forest department mai thaglakuse sida adum section ba yarom ne manipur government section logre adu matam da adumaina sagi khusu lai mai amma toro thorpodi khudakta koi matam dugi ko kena se ko ge government na khudakta cabinet athu bom phamoga si kaino tori se na nai na raga masidi koi ge 355 ki makha central government gi mateng lawgadawne lawga karigumba madu लव लव दब दिखंदे नुंगांग दगी दे अदुम ओजा कनो लाखरे को नसागी सिपाई पोर को होग्रे आर्मी से अदु सिजदनागा कंट्रोल से तोरम ता तारगदी अखोगी को असुगाम थीना कुइना चथरी जि चथरोय को तसें हाय तागदी हुजिकी निमित दा 355 से चनरागा लॉ एंड ऑर्डर्स नसागी अखोगी को कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी सिंग से मसे एनफोर्स होगदौने अदु तहोग्रे अदुगी मतुंग देदी कदौरे मोइना सुम हेंजलपदे इदे अखोगिसु खुन गा पाइन थोले मरमदि केनो द मोइ चुजामपुर मोरे तौबदा नतना अखोगी तंपाकी जगह कुमधरगा सुम तौको मतम सिदे सुम हेंजलपसि दिगदी अखोजु गाक्ता यादना थोखरेबको अदना सिगी सुम तौको मतम सिदा अखोगी गवर्नमेंट गे मतम दुगी सोबसे आइना हजि हाइजेरिदो कैबिनेट फम्मगा मसागी सिचुएशन से एसेस तरोगा याम समना 355 हाबसे मसागी कनो ने अखोई कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा प्रोटेक्शन नेबा अखोई समाय तौना इंटरनल एग्रेशन अदगी इंटरनल डिस्टर्बेंस एक्सटर्नल एग्रेशन लागदेना सिमिलर अदी मतुंग दा मणिपुर की इरांग से सुम कंसलबुदगी वांगांग दे यादना पार्लियामेंट वांगांग को मतम अखोई होम मिनिस्टर नसुको मसिदी अखोई एक्सटर्नल एलिमेंट यावरेन हारेबको अदो तारगदी मतम सिदा याम नुंगाइतबमना 355 से लैसु हाई लैतेसु हाई अखोई याम चममनबम थोनग्रेब तसें हाय तागदी लैतब सुंगा यारे अखोई ऑनरेबल से मिनिस्टर नसु माय कैबिनेट कोलिसिंग से तोगा कैबिनेट डिसीजन लौरगा मसिदी 350 हाकि मतुंगना अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट मतंग पांबियो हागदौने अदगी मसिदी याम दरकार होबना कइनो दा अखोई सुगी पोस्ट मा याम चंगजलेबो सु चंगप मतमदि सु सिदी ट्राइपार्टाइट तोगनिको सुदा स्टेट गवर्नमेंट को थाबा याब नते अदो दागदी मसिदी सेंट्रल गवर्नमेंट यावदगदी सुंगा यावदौनेना स्टेट गवर्नमेंट मतमदुदा दुम हाइरदौनेबको सिदी मोय यावरे मोयगी चिंगनबा लेरे अदनदि मोय कंट्रोल तोबियोना तोरगा याम फजना अखोई लोटलगा तोबा मानबसे सि नत्तबको पुक्चेल याम सेंगना मधु तौरम तागदी खुन गाक थोपगी चांगसु हंदरंगनी अदुगा अखोगी डैमेज हाइबा तारे को नसागी अखोगी लाइबा पोची जो याम चाउन हंदरंगनी बको अदु तहोग्रे अदिगा तोपा बना हुजिक लापसिदा को आउटकम ऑफ द कलेक्टिव फेलियर ऑफ जिओ हाय को अदुना मादा मपांदु दि पा हाय को मोदीगा सागन फेलो बिदगी प्रेसिडेंट रूल थमनेना प्रेसिडेंट रूल सि थमदे आदा थमने मरंदि कनदा दरकार दुगी मतुंगना प्रेसिडेंट रूल सिदी 356 दा लाइव सिदी तसें हाय तागदी को 355 दे अखोई गवर्नमेंट थमगा दुम याय 356 दा लाइस दि कनो दा सिगी कुइना सुम छांग न तौरे दिगी मदक तुदा नहान गे अखोई मतंग चादना चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन तौर पर नोमखतंग आर कांदो को अदुदेगी 6 मंथ से फेल होइरे 6 मंथ फेल होइरबनिना मसागे अखोई असेंबली अमगा कौगु मतम दा 6 मंथ्स दे हेन लापथोंना यादे हाबदो लापथोकरबनिना हजि कॉन्स्टिट्यूशनल मेशिनरी फेल होइरे अदना मदुदी पीआर थमदबा यादुगी पोदम लाय अदि अतोपमना नसागे हजिकी कनो से अखोई कलेक्टिव फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वा नते सिदी स्टेट फेलियर ऑर्गा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यौसलु हाबनेबा तसें माय दागदी अखोइना खनबा मतमदि तपमल हाबदि याय को याम तपे नाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना खुद चंगबरगा
नान कंट्रोल तब यादब्रा अदगी अमो कनो से तौरबनी अखोई यूनिफाइड कमांड से सेंटर दगी थाग्रबनी अदि तादी 355 चनबो मतमसिदा मोय 355 से लेते हाता गदि कदोय लेतिनो तख कदोने करिगनो मणिपुर होरिबो इरा अदि मणिपुर तालिबो डिमांड से कनो दा अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तामबो मतम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तामबसे सिटी इंटरनल डिस्टर्बेंस हाबे याय अदुबो अखोई कुकी जोमेगी ओबा अखोई को बर्मा अदि बांग्लादेश इंडिया की सरुक पुलगा अखोई कनो से इंडिपेंडेंट कंट्री में सेमजगे कायने यूनाइटेड नेशंस दा तालिबो को अदगी यूएनओ दा तालैबा अदगी अखोई की कनो दा जो कनो की को अखोई की जीएस की स्टेट में सेमगे कायना अखोई इजराइल दा तालैजे सो दादि सीओ रगदि सिदि एक्सटर्नल एग्रेशन नेबा अदो इदागदि होजि 355 से लेतबो सुंगा यादबो पोदम नेबा लेतबा के नते स्टेट गवर्नमेंट मतेंग पांगो हाइबने याम फुक्सेल सेंगना को अखोई स्टेट गवर्नमेंट से नमजरगा थम हाइब नते स्टेट गवर्नमेंट से का तानरगा मदुगी पोतु तवगदबने अदुगा मदुगी मयाम दो याम हेंजल को मतमददी हौजिकती कनो से पीआर से तसेंगना हाइतागदि पीआर से थम्बम थोक्तन थम्बनेबको अदुगा सिदेसददी ngसागी मोना पंगाय हाइबदि आइदि मणिपुर की ओइनदि मतो हाइ निंगदे ममदि कनो दा अखोई सिचुएशन से कंट्रोल तोबम संगी अदुगा हौजिकि फर्स्ट राउंड की ओइनदि ngसागी को कलेक्टिव हाइना हाइदि अखोइना नंगना फेल ओइबदि थम्बनि खोपनि हाइबसे मसिगि मोता नांगै थम्द्रि करिगिनो को हाइबसे तोगा नांगै थम्दब करिगिनो न हाइबदो अदु तोखरगा थम्मबनि न फरे अदु पीआर अमगी मखादा नोगी तोखुम तोबदु करिनो हाइबदो अदु बदे सेकेंड राउंड दा लाक्चगे को अदुगी मतुंगदा तोबतारे अदुगा हौजिकि ओइनदि तसेंगना हाइतारगदि ngसागी को अखोइगी कनो दा मणिपुर दा सिबौते हेंजनगिरिसे ngसागी 355 चलाई नत्रगा चलाई दे हाइदना को थयाइना लैगिबा अदि स्टेट गवर्नमेंट गे माइके देसु मखोइगी को कलेक्टिव डिसीजन लौबसे खर तपखिबा हाइतारे को अदुना अदुगी पोननी अदुगा हौजिकि तसेना हाइतागदि खुनगापो सिंगसे हौजि पीआर लापो मतमसिदा मखोइ सेफ्टी ओइब्रो ओइदब्रा हाबे मतंगसिददि अइना हाइजनिंगबदा चीफ मिनिस्टर की हागिबसु लेरे होम मिनिस्टर ना हागिबसु लेरे मोइदि अखोइगी इसा ngakचनब थोखिबना हाबदो अदुगी मतुंगिना हौजि सिविल डिफेंस एक्ट आइनम लेरि सिविल डिफेंस एक्ट दे हौजि मणिपुर दे थोइब थौदोकसे चा मानना मसे अखोइगी होस्टाइल एक्ट हाबजि ताइबको होस्टाइल एक्ट आइनम ले सिविल डिफेंस एक्ट के मखादा डिफिनिशन पीबदको होस्टाइल एक्ट से करिनो हाबदा मीन्स एनी अटैक बाय एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर ड्यूरिंग एनी वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस और otherwise which endangers the security of any life, property, place or things in India or any part of the territory thereof haibani hostile action leire si oitagadi akhoi mayam khoi kanjananaba akhoi ko civil defense ko haje masi akhoi linkhat pa yai adana hojiki leiba khunga pa thokhrebe mayam che sigi makhada pusinbiraga moi singse sigi makhada pusanbi hoina pubu matamdadi tampak da thoiba ngasagi kano akhoi gi khunga ko singi su khunga pa sengba soi leungani moi khulai pai buna tongambam sakhre adu di hoji akhoi moi gi su gi karika adu dei next round da laksage ko the first round di mokoi gi su akhoi gi su ta sengna khunga ko thokhiba singsi di si tawbiyo haidana je akhoi na sida tawbada in hanjo akhoi gi opposition gi kano na ko moi gi kano second कनो दो कनो को अखोई ऑनरेबल रंजीना पिसन गिब लेरिसे को अदिगे सोना खंद से मिनिस्टर हाबनिरा मोय सिंग पुनजलगा अम खंदे होजिकी मोय सिंग जे सेवा तोबो यानबदा होजिकी प्रेसिडेंट रूल लेरनिना गवर्नर के थ्रू द गवर्नर हाइब तारे अदे होम मिनिस्टर हाइब तारे प्रेसिडेंट हाइब तारे मोय सिदी समाय तोना तसेंगना सिगुम थोलको मतमसिदा मोय मसा मसा गाक्सन नंबर थोखिबनी अदना मुखोय सिंगसे मसिदी कोई फाब पुनब तौदना याम हेना कनो तौबुजी तौबिगनो हाइब मसंगे अदुग तसेंगना चिंगदा लम हेलिबा सगी सू कांगबू सिंगसिदी को मरु ओइना सूद लेरब सिंगसिदी मखोइगे कमन आर्मरी म लई मोय खुलाई सिंगदो दुद थंगदबनी आर्मरी दा लईगिबा खुलाई सिंगदुदी मोय कोखत पताय अदो होजिगी मखादा तंपाक तबु लेरो मदुबु लेरो होजि ngakpo honaba matamda makut mukut sangi khulai singse masi surrender tongnaba matam pibam thoi aduga noiju thoglo haidi maram di kaino da hoji army लाबनी ना दुगा होजी मोई पार्टिसिपेट तौगे हाय तागजु होजी सिविल डिफेंस को वैसे थुना लेंखत पिरगा अदुम तौबो याय अदुना सुमाइना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से मसी संगे अदुगा मथक लम हेलिब सिंगदुदी सुद लेरिबो कांगु सिंगसिदी होजी सु से सांगदोक्ते दि हाय तागजु चप चाबा पोत खरदि अखोइदा प्रजादु होनबम संगे अदुगा मुखोइदा लेरंबा खुलाई सिंगदो मदु इंडिया गवर्नमेंट मदु पिरो ओइन हाइबा मतमदा मोय पिबम थोइ मरमदि कइनोदि मदुगी लिसम दि लेरबनि अदुदि हेनबा खुलाई सिंगदुगिना तोंगानबा प्लान अमा अदुम तौबिबो फैको अदुना होजिकती आम समना हाबदा कइनोसि अखोइ नुंगाइ पाउ थोकलेको अदुना होजि कइनोदा चोजामपुरदा ngसाइ मोइना थममबा चेक पोस्टिंग थोगाइरे खुगाइरे कइनो अदु होजि अखोइना पियार अमा लाकपसिदा अखोइगी प्रजासिंगदा अदिगा अखोइसु यावनको तुम जामु खंदबो कइदोर केदि खंदबो लै अदुबो अफबरोमदा सुम चंगागदिको ए पियार सिदि आम फबजानि ना हाइदो
कोई सोइदन लाकनी अदुगा अतोपमना पीआर जी कुइना थंबा याबा नते अदुना सिगी मरक्सिदा अखोइगी लेजिस्लेचर की कांगू सिंगसिना को अखोइगी गवर्नमेंट जे हंदक सेमको गवर्नमेंट जे मपुंग फाबा यानानाबा हौजी एनपीपी की लेरी को जेडीयू की लेरी मोइ सिंगसिजु कंसाइ यूनिट ओने लेबिरगा अमगा पुनगेरा मदो अखोइगी कोलिशन की मवंग तौबियो टीम सेमबियो अदगी कमन मिनिमम प्रोग्राम से सेमबियो अदुगा मतुंगिना मसाइगी को अखोइगी कारबा थाइना अखोइगी एंटी डिफेक्शन लो लेत्रिंगदा अमदा कारगा अमदा सोंगबदो अदुगी महुता मसाइगी मोइ यूनिट काइदना मसाइगी को अखोइगी सेंटर दसु तौनरिदना को सेंटर दसु मसाइगी मोइ कोलिशन लेरिदना माइ तौना कमन मिनिमम प्रोग्राम मो थंबम थोइ अदुना सुमाइना ngasai ko hojiki PR leri manungsida aina oigani tanabai mohta ko aikoi collective leadership haido ko adu taseng hai ta gadi darkar leita gadi national government matam da kanogi matam da su ko national government am sem si kaina tawibam leina I ka ore do aikoi mayam se loi punjalaga opposition leita bi da ko adu maina manipur da su अखोई लेरिबा कारिबा खुंबु मुक्से को मोइ लम हेनबा सिंग हेनजगरे अतै सिंग दुदे अखोई पुन्ना गवर्नमेंट अम सेमबा याब्रा का हाबगी कनु दो अदि लोइनम की सिदि ओपोजिशन नत्रग रुलिंग हाबा पोट लेनदन को पुनबा पुल्लगा अखोई स्टेट के दम कै तो यागे हाबदो आइदि मदुमाइना हजिकी PR लेरिंग मरक्सिदा माइना दि खना हनिंग ओके हम नुगाइसे प्रेसिडेंट्स रूल PR लेरि कान मनुंग सिदा अखोई लेरिबा अखोई इलेक्टेड मेंबर्स सिंग ना हाबे तारे अखोई ओपोजिशन रूलिंग हाबा थीदना चप मानबा कलेक्टिव होइबा डिसीजन अमा खक लौमिनारा कान कलेक्टिव होना थबक तो होनिंग बगे अपाम दने ओजाना फोंदो पीएफ से मथंग दाबंग गिम दलाक चगे हौजिक से प्रेसिडेंट्स रूल लेरि कान मनुंग नि दबो 13 दा प्रेसिडेंट्स रूल थमख्रबा मतुंग दा ngasi फाव दा हाबे तारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गी माइके दिगी हौजिक फाव गी होइना मखादा स्टेप लोखलपगी पाउसे कोइ लेट्री अदुबो अनो मसिना अथुबा मतमदा अखोगी अनोबा गवर्नमेंट अम सेमकनी हाबगी थाजबसे लेबिब्रा नत्रगना असुम प्रेसिडेंट्स रूल से दम थमकान दा अखोगी लेगदोरिब्रा हाबा क्वेश्चन सिने उसी लाइफ से दाबा किम कमाय थमिनिंगे खोइना ममांग दा खितंग हनगलगा यंगजबदा 2023 गी मे गी तांग कुनमापन अखोई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर दा महाकी नुमित हुमनी गी खोंगचत्ता लेरमगा पीस अथुबा मतमदा पुरकनी हाइदना महाकना एश्योर तौरमबने मणिपुर प्रजा मियामदा अदुगा महाकना नुमित खरनी गी मतुंगदा लाकनी हाइदना तोंगान तोंगान मफम गी मतुंग इना तोंगान तोंगान बे स्टेटमेंट पिरमबने नुमित क्यानी गी मतुंगदा मणिपुर दा लाकनी हाइबदसु मफम तोंगान बगी मतुंग इना तारीख सु लोइना खेनागी सुमाइन तौदना एखोई from top to bottom BJP gi lairiba both at the center and the state makhoi gi leaders sina koi handak manipur gi crisis sida yengiba mityeng amasung makhoi na pidiba statement sing amasung makhoi na tawriba commitment sing loina hollow oiba oidaba ngta oiba manipur prajada yamna chauna minamba gi statement oiba adugumba ama oi adu union home minister amit shahana hairamba peace yam athuba matamda hanjal halakani haibado kari changes lakhige manipur da number 1 ardai hauram ne adagi amu asup kuiba matam se kanamta lakte BJP gi adu handak sambit patra na 7 days visit sida yamna sangna khoi moigi sambit patra na manipur da la ambase masi apoina hangadaba wahang se manipur gi damakta la iba khongchat la manipur praja miyam gi mayok nariba awaba mayam se masi kokna naba gi damakta koi warwaisin purak na naba makoi gi state sida lairiba BJP sarkar siga ekoi keno tongna naba lakhiba khongchat la haibasine mado manipur praja gi damakta su oiramdre manipur gi interest su oiramdre moi gi state sida lairiba BJP hairiba party sigi manungi internal crisis mogi infighting se masi sort tongna naba masi gi sarang naba thorak pase BJP masen gi moi ungkhat naba mayam se masi na sarkar crack chalak patare haiba makhoi gi adugumba pakhat padagi madu sandai nanaba watem nanaba lakpa khongchat oiram meba adu tardi akoina yengningi se akoina hangningi se BJP da bazana सरकार सिदा थाजबा थंबो और थमदबदी तोखरोबा लैंगाक सिगी लुचिंग बनेना लेरिबा MLA मिनिस्टर ओइसनु अदगी एक CM बु ओइसनु मा लोइना कॉन्फिडेंस से अखोइना ओपोजिशन पार्टी ना
BJP da confidence leiba or leitabadudi another story ama oihangraseba adubo maru oidi kaino he lost the confidence of his own party ne masamaki party na thajaba thamakdraba adugumba sumaina nakpak tanaraba adugumba political party amana leibak si kamaina akoi tangdu leitaba mara chetpa ing tappa nungsi chanaba khunai ama semgot sagatpada mai onjanba kok thadaba ngamamdoino ba okay asigumba se aduna president rule si miyamna su hena khangbire sunglei leitrasu yaba sungtham thamdrasu yaba timing sida nampuda BJP na lautuna raga tawba manba state ki BJP na lautuna raga center da koi haijal laga thamanba manba adugumba moves ama manba neba koi ni adagi constitutional crisis sungai leitana nampuda constitutional crisis lehanba malaga adugi form da taraknaba makoi masa matomdana sinjaraga sumaina leibak sida santi pubir o haidana praja miyam jina lepa leitana ngasi megi 2023 gi me dagi hairak pasina ngasi phawba chahi ani phajal abasida hairaga laibane ba okay peace and normalcy restore tawna ba hotna bio haidana center gi luchingba singda state ki BJP luchingba lenga ki mafamda request tawdana demand tawdana pressure tawdana laaga PR gi khudol oina thamjan biri ne ba president rule oina impose tawsan biri ne ba sisu thamoi da ba timing da ado thamge hairagadi already hanana makoina akta hatok na mai chak tana akoi documentic luraba timing kya dugi tangka kaya series of incident thokre madugi matam du da akoi already kaino tawram ba yada braba hojik tawri base leibak sigi irang si solve tawna na ba PR thami bra natragana akoi mogi BJP manungi internal crisis se leadership crisis se mogi leadership munaba se masi kaino miya mamangda ikai ba nang basidagi save tawna ba mogi si am embarrassing oiba sigumba mogi manungda thoiba problem se masidagi makoi kitang do orsu save tawjana ba haidana makoina plot tawre haraga thawoina silakpa adugumba step by step la anba thawong ama male haidana koi congress party na laweba adagi sidaida moina kaino tawrise manipur praja miyam na wari base amta ude sufferings of the people of the entire state of Manipur se completely neglected by BJP government. Center sungai, state sumangai. Se moi da darkar ori se moi na focus tawri se chumri moi na yengi se moi power paina na ba sarkar paina na ba amasung moi gi mingchat soktana na ba hotna ba mingchatti already thidana BJP mu Manipur state sida amasung India as a whole oina hanaki BJP sarkar simu maside hena mingcha thiningai di leitrena adu thoiba thodo wathok punamak se kupsan ba yana na ba mokoina sumaina ekta tongan ba lalong kaya ama phajadaba luzadaba policy kaya ama sijanare harga yamna unconstitutional oiba yam unethical oiba siguma moves mayam se lokhotle harga moina constitution na piriba provision mayam se completely violate tawre harkanda kham thengna waraba leibak sida amuk onjhallaga hena awaba piba haibase masi Manipur praja miyam na su khangninggani aikoi congress party na su khangninge BJP gi kari tongjaba makoi gi kari hidden agenda leibagi no haibase ai sumain thamjage han round okay am nungai sare ai mathangi round se aroba round sudum oigedani oza heman dagi adum haujarage oza Manipur da president's rule thambai matang sa koi det na dagi ngasi fab dum tongan ba platform sing da dum discuss toraga su lai ba ngak tani aduga Manipur da president's rule thamba sina koi gi leiba crisis gi normal si purna bokhna bata cho lambi ama oigedra haiba question sine uji kyamna hangnaraga lei ba se duga ngarang se koi gi world cookie jo council gi mai ke digi koi gi ba president nam khak tholak ki bata koi gi Manipur da president's rule thamba sam khona taram na oya fa ba khongthang amani hane lawi duna Manipur gi thoi ba ongoing crisis gi solution purakna ba khona ba matam da political settlement nam purakna ba khona ba matam da president's rule thamba sina koi gi achau ba hai tare positive way da lakna ba gi lambi ama su oi kani aduna koi gi hana da gi lei ba koi gi
thoiba ongoing crisis in akhoi community ani gi marakta leina leiriba khoi nushin na da ba haiba tare khoi thajan na driba sing su khoi hana gumna ing tapna purak na ba khona ba matam da nushin na leirak da ba khona ba matam da so khoi lambi ama oigani haba wa form su phong doi oza ko mai thamini karom da yengbe khoi di hojikti manipur da khoi machine amana amada bu haina su maral bu sinar su president's rule lama leire rule si president PRC thuna handokpa natagana handokta haiba sisu akhoi khutta leiti adugo sagi central leaders singi makutta BJP gi khutta lei sima yam nakhayam sema podamani aduga akhoi na PR thami si chumde lalena akhoi na iho hobusu yaroi di chadu sumde ri kaina kanda mi sisindi haidana madugi macha manaba pot ama moina manga phumbaga wa ngangi bako moina magi area talak pukol ko mayam sing dugi solution por na wa ma kanna ngangi basi manung jida ngangi bako aina masida haidin mam lei ko manipur da person rule se thambaga awa mayam ma nangi bisi akhoi khangi jun 18 gi thodok wathok mayam khangre ko adwa handaksu another adung ma thodok wathok ma thok na ba khodaga ahoina manipur na india gi saruk am ogi base manipur na india tin gi base akhoi india gi minai ogi tin banati ai sim hainingi ngasi ko manipur na india tin base manipur masa sing se akhoi sina india gi minai na leige tin banati ko akhoi awaba saruk ya jage noi awaba myam puge na khoi moi tin banati ba ko akhoi india gi citizen amagi mosagi nungai bodo democracy gi nungai bodo phangde hai bane ba ko adugi democracy gi nungai bodo nakhoi na khoi da pini bra hai pot tangde khalaga thabak to honinge baje khalaga thabak to honinge ai uji yeksi uji tang talaga nipa de mali khoi kuki singna separate administration gi union territory semnabagi mogi demand toraga rally ama satkani hai pot ama lai ko rally ma lai sujapur sakani kapur sakani gai tawi sing jini ko asugumba khaibung tabage wakhalon da rally sakani na harak pase masi pyar ga mena thingadabni center na thingadabni kaino har ka da masi gi wafam sina manipur da su akhoi som tapak da su kai hakani akhoi gi manipur kallu hai khungjang ma nong na lakane irang si kitang nemda gadra na khallaga admaina rally ma thabo utaragadi rally ma hokpada mana thingba yaroi bako ana manipur gi miyam gi sentiment agi ngangkai kai ba yaroi agi manipur kangadabni haiba kholau sigi wangmada india ga mena kain tawi yaroi aduna masi khangaga anang sai cookie sing na tori ba magi low adagi den moi thai ba lang mayam jing se masi thak kana bonang gadam ne bako aduna kana moi na sum thadokga ahoi na sum sarak sum phangba sum tile daragadi kamai tong na ing ta por kadeno sini ko hojikti manaman namte na be adi adu mo se sang thopo yaro thoi sum to phaga damni nabra phaga damni adu democracy to di democracy PR thaba gi democracy na te ba ko tangai phadana hoi special occasion da thamgra ba pot amane ko PR si democracy gi saru ko manate ai na hayo waragadi democratic kano do magi norm so emergency wina salai raba pot amane ko aduna asuguma kholau lai ba mayam singse machine manipur da ing tap por na bagi masak ama ohende aduna hena sound bagi masak ama ohelle ko sim pot se aduna sibu pot se tholo da bari then aduga pepa ngang ba bong chum da ngang ba mayam se masi so ba ko moi mathak da di legal gi action lo ba gi tangai phadaba leibra na kali aduna PR thambada harau ba mi legani aduga ayi na di ing haijari sini ko phanam phabale ragasu nya democracy gi manungda miyamna khanjari ba lengak tuna mu chingtuna lengak padu democracy ko yai mitro adugi democracy gi phata masattu bu thugai raga khoi sumgang khangda kanggu omna lepak ngak kani haragadi lepak sini yai phado kara wai da phado no sine ko sim pot amalai adu hojisi khwadai lu pot abadi March phau mangda manipur gi budget pass to hogda ba yaroi ko ana pass tong na bugi damakta masi PR le rabani na kano ru tong duri bra akhoi parliament puthok piduri bra si pot ama number 1 number 2 akhoi gi advisor ji hat yadi advisor hat yadi governor le ga di ma advisor le ga ni ma mathana pai nga poti bako aduna advisor lakani ani hom hap kani hap to sida am khak le akhoi gi uji manipur government ki hai akhoi gi home advisor oi ba Kuldip Singh se chief minister dong thomam biren na hapa oi ga doi bra or natagana Ministry of Home Affairs na hapo oidoribra as a masi portion ko yung duje chief minister na hapo oitaragadi political appointment ni hai taragadi masu government chatmatan masa khadamne malaiti ko no na hapi hape ara Ministry of Home Affairs na khoi article 350 gi makhal hamakbani haragadi adum ma adum leini si portion ju yam nakai singba phayeba ko aduna
kanaana advisor oidono numit ni humi mari mangani gi har gadi advisor haptam su yai ko adura hojiti advisor si hapa aba adu gadi PR si matam khar tawge na khalle hai si makhoi yengdui ne ko aduna singka sida akhoi mayam sina PR gi government hai gadra central government sida akhoi na mateng panggadra natragara akhoi na mob sawurkadra kamai tawduna awa mayam nangbasi awa mayam nangna bidang da khoi regi tawgadra hai basine ko ado kwai aroibada mana mayam na yengbidoise moi BJP na khangadoise punamak se tak punamak se nugi na thakta leini simde khangada miyam na yai pare nugi na nuida thagar kani aduga miyam na awa tare nuida thakta adam jaini si niyom ni ko se aduga mathangi election da kuidrabani ko simtang khango aduga central government na Manipur da BJP lehenba pamagadi BJP lehenba pamagadi miyangi ihulji khanga thabak to honingi natragadi Manipur kaina su yare ga nawa khalis bana khan taragadi anu thokpa tawro hoi tem haingai liti na ai smai tham okay yam phasana thambigro sana so conclusion remark ta ha tare khoi gi Manipur gi government ama hauzik BJP na linga kanda khoi gi lairi banina state government da taina base prajamiyangi pen da boka taina ba se masana dum tabani ramaduna khoi gi pen da bagi prajamiyangi pen da bagi kholaw se tabira kanda madugi oiba jab jana prajana paunga da bathabak to lokhat piragadi prajana so henna yaba government ama have the oiga da ribbon hawa phone de ematang se oza tumsa da lakse oza president's rule na dum di khanaraga lai dubu hauzik phaw da have tare ino ma da dum panjakre president's rule thamikan manu sida khoi gi central government gi magi de gi su kari gumba am ta di hauzik phaw da lokal lokpa su laitri aduga ngasi oza hemanta na su thambikre khoi gi ngasi se khoi gi kuki MLA tarana sign tora kanda khoi gi press statement am khak tholai yamna tinba press statement am khak ne basida president's rule thamok pasidam khoina acknowledge tawagi aduga government of India da president's rule thambak pasina khoi gi chap chaba khoi gi Manipur da peace di justice se negotiate tora kanda khoi gi masigi peace poraknabagi matang da road map amadi porakpa chap chaba road map am porakpa yabagi keno amadi tawgani habagi statement council phongdoi masi kadai fawba chumbo oigodori bano president's rule thambasina Manipur gi ongoing crisis sigi solution purakna bo khnak bada asoba mating amo oigodori bra hapasin oza kamai thambini political crisis haibadi BJP ko na BJP ge political crisis te lete ko leadership kana tawan unna bagi mong ne ko aduga kano se central government kam ta tawde de ai haining di tawre ngarang nan kano ne chingda hanadi tampak ta khakte ni mo onjalam basi ko chingda chatlaga khulai phagalai ba adi Chojampur ge ko hoji national highway 2 se free movement pi re hai se masi central government ge khungthang hayang chi moi ngasi khabar da thengnei ko Barmaga mu akoi free akoi ge trade se hau bagi pot se lak do re ba trade hau ge pot lak kom dam no mo re so hang do kane ko se akoi thabak to ge dhabi ne ko bazar da ayukta khaiman ka then kamai to ge teng bi mado PR ge khudabam ne hemanta yam nalabani ko PR hai bise ade hoji am thuna ne police ki khangde adegi officer sing khangde so oidana se transfer tona ani sai mai ya pa ma thamam sing do amta ya roi hoji PR se lakom tam tho ja hemanta na hai ba ma moi nimi manga taruk ni khakte gi oitar gadi moi kemte leng de buse ko adibu leiri ba phibum sina hoji government pur pa ya roi ba government pur ta gade khoi da hang kane kari gi Manipur gi crisis se loi ra ba 350 ba kim nei na thok se loi ra ba 356 am samna di ngasai gi ko nawai gi mamang de ko ngasai gi thugai de matum da thugai ga mokhoi na pa ma government lingna na ba potu natte ba hojik sidi am samna da Burma gi lansina maram oidana ngang nan khabar da yawi ko ngasai gi moi gi border pass pai ga chang pa mi kya sogre ge ado state government na ma dil to bungam go bra adi lan tongna pada sona kan spill over se soida lamani bom thadari ni sona kan bom mache to ji paisa longani madu central state government gi mathong natte ba adi ato pa mana su se moi solve to do ya roi ba su se akhoi injan be sunga ya roi mandi state ke wona di su ji thambi ga no hai gro ni ato ji center na thami ni mase akhoi people da aduna di ta seng na ha ta ga di masi gumba amot ba se akhoi gi state government na namjin bati ya roi ba hana state government ji thamgum ju to ko adi power di pi de gum to masi to ji sunga ya roi ba aduga sidai da sigi marak sida ai oina di ko madu da di akhoi part yawning de moi na ko power hungry gi moi masen pangsi je ne di hojik sai matam na te aduna ta se nai ta de akhoi madu sai no ha bi jo akhoi thong na te sai wa jo akhoi thong na te akhoi gi di hojik ko akhoi khangna chana ba pun ba ta de ojam ta ko akhoi phun ngak pa sing je akhoi hojik protection tong na ba hojik moi na phage lak pa ta ga de ai di han advice so grab ni phalu kai kai de phalu chen ga nu adu so pudi court arrest to se adu hojik ki lai ri ba honorable chief minister
ओबिरमसे अखोदी रिक्वेस्ट तौनिंगेबा अदि ऑनरेबल रंजित अखोई रिक्वेस्ट तौनिंगेबा मा मसा म अखोई मोगी दमक्ता तौदना अखोई को असेंबली दा अखोई को प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन बिल पास तौनब मासे मूव तौने तौरमनेबा अदु तागदी मखोई जिंगसे तौरगा होजे अखोई यूनियन होम मिनिस्टर पाउगबु ताई अदि मोइना लुसिंग तौबु ताई बखरो मरमदि मोइना लुसिंग बिरगा नसाई अखोई आई केमता हाइजिगे एमएलए काबगे पावर कादबा अखोइना सुदुम तौबु याइना मयामगी पुंजलगा तौरिजे सीएसओ जे अदु नत्रो अदु सीएसओ न मयामगी दुमते चोंथोपिरि नत्रो अदमाय तौदना होजिकी पोट अदिगे होजिकी अखोइगी लो उबा याद्रिबा अदिगे को जगह जगह दा ओजाइमन त को मताई वाइदि लो उम त उबा याद्रे अखोइना हांगे न कई संग करे एस संग की सिपाइना सु संगनदे हाइदि नोंमैना लामा फंगबा जगह दो संगनदे हायबा अदुना मै मथक्तगी लागदी लो खोजनबा यावरे मोइना चागिबो यावरे अदु मसिगी पोट मयामसे हौजिकी लेरिगे मरसिदा अखोइजु मोइना लंबेन हांगे हाबनिना अखोइजु लिट तरोगा चंग अखोइ चेक तौबु मतम यावरे अखोइ एज ए सिटिजन मोइना को अदुना मसि तरोगा याम समना हाबदा पॉपुलर गवर्नमेंट से सोइदना लाकनी लाक्त्रिगे मरसिदा अखोइ पॉपुलर गवर्नमेंट लाकपसिने याम डेंजर होइसे वाचक वानोम तौदना अखोइ हाइनिंगा एमते लेथ्रिसे अमा हाइरुने से एमएलए गी मिनी सिना मंत्री गी मिनी आगे तौरकनी बसे अदुगी मतम लेथ्रिंगसा अखोइगी खुदोंचाब खरदि लहौबो तारे अदुगा तसेन हाइतागदि प्रेसिडेंट रूल से हेमंतनबदि मसि डेमोक्रेसी नते इसे पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी मरमदि केनरा कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट अमनेबा तौदो मोयाम कुइने लेबदि यारोय अदुगा मसि दरकार लेदना लाकपनि मथौ तादना लाकपनि मोय नागै नाथैबनि स्टेट गवर्नमेंट से थमजलगा मोय मथौ तौदबनि मरमदि केगनदा हे इरांग थोपगी नोंगामदि सिपाई पुसलकरबनि मदुगी सिपाई मयामदुना कंट्रोल तौरुमने तंपाकदसु आदसु ए एमता यादे खोइ लेयन हायरमुने कैसी यौना कदुगी थोकदोइनो असी सेंटर की होय मोयगी तोान मगने अदो मदो मतम चाना तौदे हंजन चैबदी कायदे हजिक कांगूना हाइसे सस्पेंडेड एनिमेशन थम्बगे मथौ तादे मसिदि डिजोल्व तौदने नौना मेंडेट अम लौगदौने हाइरिनेबा लान मरक्सि मेंडेट लौदि कनाना कागदेसे हजिक खंगे को अदुना अदु याम समना हाबदा ngasai kambu mana de hoje enmity suspension je PR pam da bidine te ba enmity suspension je pam de moi di dissolve to ga thama to kimung da election to honinge ba ko adubu akoi gi de tawgera tawra adu da khoi thong natre leire marak se de problem se solve to biyo ko problem solve to biyo ra gi free ohendiyo adu ga khun ngak ba thokhibe sing se masidi victimize to bigino adu ga hojiksu hana gi government matam da government leiring da khoi gi khulai nungai thingalo hai matam gi thingalo kana pang thingalo te maram di keno da thingalo na ba kan akhoi hana ngapiyo thajab le kan thinga kem ne hojikti moina thabak sinu phajuna uta gi di moina hadu su kun thingalani na paning ba kana legi ne oja hinta natro adu to udabu sai hojiki haiba leke lai si keno jam phaje akhoi gi oja anjina tarum masi ju ko yam phajana irame adu hojiki leiba civil defense eki makhada su dum pusan ma yare aduna mase responsibility sa amta handok pigino adu tasena haita gadi ha ne gi lermi ba chief ministers ne ko apabada tawtana mayam je chingdana khotana ma na ga makok chingdana ma phahalu ne ai ko kari gi ma kadi haloi dino isam bhaina na mai lachani kaino jam de ai ko mai ga to holoba mai ga phalo ba ko adu ga akoi prajali tawne adu tasena sigi matang sida statement khar thopu ui ko khabar da ai masi thoning de man de keno da hojik chaina bai matam nati ko hojik ti praja ge thabak to matam ni hojik adu ata haina ko chaina bai matam suna nate aduna yarga di kano da khabar da chaiba khotpa se masi ai di khar lephan ningi adu hojik ki laiba masi ki khudong sa ba si lauraga lam hen ba sing se warak sanu ko buki ki lam hen ba warak sanu makoi gi kano na MLA kangbu na che thoklei adigi kano kangbu na ko kuki jo council ga na ga che thoklei kuki ko जो काउंसिल ना थोई बच्चे अदिगिन हाम मोय अमना तौदा कोई कनो तौगर सो चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौगर सो कोई तांबले पोई का हाइदो अदि एफआईआर पालगा थो कोई तान तानबो मथौ ताइबो को अदु त ज्ञान तागदो ने अदना यारगदि होजिक्ति को होजिक्ति अदुगने सोल्यूशन दने पॉलिटिकल सोल्यूशन हाबदि दे कोई थौसु नते अदु तौगमसु थोकते लान होबो मीदा करिगी पॉलिटिकल सोल्यूशन पिदेनो इरांग नमधानबा लमहेनबा फाबा अदुदगिदि अदुम थोको माय लाचने अदु ngasi बाउदा लाइबा हजिकी को तसेंना हाय तारगदे एने सुम खनबा मतमदा कनो से यामना पॉपुलर कनो मदा थीम मदा को आइदि क्राइम तोबने न खलेबो जायमन ताइदि को ममदि कनो मोय पुपी थाबा कांबु दुदंबु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जि कइनो एस अदिदि सि हायरिसि अदो हायरगदि अखोइना तौरिसि प्रजाना मतेंग पांगनि कायना दि अखोइ सिदि कनो द वेस्टर्न दो को अमेरिका दा
pai gai thokram ni sidi ko moi na hawai kana nongmai yam kana paning em da ko kana che magi taku tarang sing ko sa khoi separate country sadui ni kaina popular thim da lan hoi thabak sidi khoi hanjana udana la abani adana sigi pot sidi moi sing se masa khaina thugai bam sange ba aduga hojiki tasengna aidi hojiki leiri bisi da akhoi gi MLA mayam che punjan narga ai haido national government gi type ta opposition amta leite bida pulap pandi na si kai do aidi adumba ama aidi hojiki leiri posi da aidi madu mathau ta bren khalle okay yam nungai sare ye lo shalak pa se dabang kim do lak sar ge dabang kim manipur se han de gi so na khoi gi administrative se fail oraga lakpana hena hariba administrative se delay to kiban hariba situation se amna worse of a situation am da lakibane have se didum mayam su yana ga da bo afamani ama oigni yesu kan bi adu khalle du ga hojik leriba Japanese resign to kramatu da president's role thama pasina khogi prasi storaka na khoi se hojik leribani manipur se aduna manipur gi praja sing se hojik leriba government si adum deserve to leribra better government ama deserve to bra have a question the hojik leriba se viewers sing da gi lokha chaba question ni dabang kim thambiyo conclusion remarks thambiyo कोई लीडरशिप की की वारी दुदी कोई खंगजद्रे अदुदी बीजेपी की ओइबा मकोई की तौजगदब थबकने अदुबो सरकार मतिक चाद्रे हाइबसिदी मसिदी मसाना पोप ताजरबनेबा मतिक चादबदुनबु चही अनि फाजल अब इरांगसी सॉल्व तौब ngamdadana कंट्रोल तौब ngamdadana असिभाव सरकार अमगी तौफम थोप मथौसे तौब ngamक्तदना प्रेसिडेंट रूल लाअबनेबा अदोय तारदी मथंगी मोइना लीडरशिप अमा सिल्ले हारगा नत्रगना एनी XYZ अमना कनाना करी तौगदबनो दो मोगी पार्टी मनुंग तौजरगा हेना स्टेट सिबो थौना लेना नुपा थोकना गट्स लेना लीड तौब ngamgdaba अकोई यादबदी यादे लालदी लाले हाइब ngamgdaba मिचम प्रजा मियामगी पुंसी लंथुम फजना ngakpa sen ngamgdaba अदुगुम्बा लीडर अमदी दरकार तादब्रानि मसिबो मसिदी मसाना ताजरबा पोटनेबा अदो मरक सिदैदा आइना हाइनिंगबा मना आइकोई हंदक्सी मणिपुर की मराइबक लेपकदबा मणिपुर प्रजा मियाम की लाइबक लेपकदबा अदुगुम्बा असेंबली सेशन नेबा हंदकी फमननबा तौरमीबदो अदुगुम्बा यामना लुरबा यामना इंपोर्टेंट ओइबा अदुगुम्बा सेशन दो मधु कीबदगी चेलिबा बीजेपी की MLA मिनिस्टर मयाम से मसी कमदौबनो सिने अखोइना खंगनिंगिसे लीडर ने दी मसाना हाइजबा लीडर दी ओइनिंगबा पावर दी पाम्बा अदुगा MLA मिनिस्टर दी ओइनिंगगा असेंबली हाउस मनुंगदा चंगबा कीरिसे असेंबली सेशन फंबा कीरिबा बीजेपी की MLA मिनिस्टर सिंगसे मसी आइदी करंबा MLA मिनिस्टर नो करंबा लेजिस्लेटर नो हंगनिंगे बाइदी अदो कदाय वाइदा ओइरुगे हाइबनो मोगी MLA मिनिस्टर दो लाइरक खुलक्ता अदगी स्टेजता अदे पब्लिक मीटिंग दा पब्लिक फंक्शन दा वा ngangnaba MLA मिनिस्टर ओइगे हाइरिब्राबा तसेंगना रिजोल्यूशन लौगदबा लेबाकी मरु ओइरबा वा कया अमा खनभम ओइरिबा अदुगुम्बा हाउस अदुगी मनुंगदुदा फमगदबगी थराक यालगा ngairaba अदुगुम्बा मिफमदो कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा कंप्लीटली अकोई वायलेट तौरे हारकांदा मदु थोपचनगिबसे मसीदा स्वाइदा अकोइदि करी लैबनो असि हंगनिंगेबा अदगी कोई हानगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना गवर्नर दा मागी रेजिग्नेशन टेंडर तौब चंगबदा अखोइदि करी वारी सानगिब जानो हाइबसिसो अखोइदि करिगुम कांदा चिंगनदबा ngamक्तेबा करिगिनो हाइतागदि मदु चंगुरगा हेक्ता कैदौबैनोबा प्रेसिडेंट रूल कोक लाइसे असिगुम्बसु अखोइ खननिंगाय ओइब्राना सुम खनबा हाइतारे अदगी असेंबली फमदबा हाइबसे ngasi khulngakpa amanasu political party bu oisno CSO bu oisno misam praja bu oisno ima event bu oisno loina khulngakpa village volunteer gi nungsi bagi damakti di wari sari ba punamakto khulngakpa gi bu oiro leibaki irang sigi bu oiro relief camp ta ngasi chahi ani phajal aba asuki mati awaba mayok naraga leiriba mi lising humdra gi akoi praja miyam se makhoi gi damakta su natraga leibak sigi chawkhat thaurangi oiraga su पुनमक सिगी खनभम ओइरिबा खनगदौरिबा रिजोल्यूशन क्या लौगदौरिबा मदुगी असेंबली फमहंद बाहाइबसे मसीना फमहंद्रे हारगा सोमदा लेबाक याम नुंसीबा लेबाक याम निंगबा साबसु यारोयबा यामना खुलंगाकपगी खनबा साब यारोयबा खुलंगाकपगी याम खल्लगदी अकोई ऑनरेबल MLA डिप्यूटी CLP लीडर श्री के रंजितना हाइदिबदो प्राइवेट
member bill ama puthokna ba mahak na sem sarami ba do madu punam tu khanaram dana ekoi unanimously ekoi yana ba ama pure haraga dumain tawdana resolution ama loram batara gadi kayam pharam gani koi manipur gi youth mayam sigi damakta madu punam si assembly do phamhalam dramni na madu punam khana bham laitrabane parliament da budget session chathari base sigi state sigi oiba chahi semagi oiba manipur entire state sigi developmental project mayam amagi awa ana mayam gi laita laira mayam gi sigi khana naina na ba akhoi gi lan sina maram oiraga manghan griba amanga ta thoaliba mayam lan thum mang griba mayam adagi mioi kaya gi thawai mang griba mayam sigi compensate tawna na ba akhoi budget session sida akhoi state sida su manipur gi house sida khana naina re haraganda miyam sigi da maktana kari tawhan gadage haidana adumaina economy gi ngasigi putharaba soktharaba economy sigi matang rasu khana gadabdo khana ba phangdre loina si kayamatik state sida chawna manghan bage soan bage haibase aduna punamakse akhoi amuka I hanjan jabada akhoi honorable Sri K Ranjit na haibi bado kari haigi haibada center amasung state anigi BJP lengak na pullaga manipur se manghan ta'annaba loisannaba hotnarabra haibase adugi chingnaba leire haise haidi yungni moina tawriba thodong mayam sina masana adum laksaba tabaneba ado haiba mayam si yengo adagi hujik free movement gi ama hairo border da som da trade ki hangdok tore adu tawdore changthok tangsan ya handore ga haiba mayam se masai pangiba singdo ado akoina darkar oridi mogi trade nongdu nate huje lalol itik khangde akoi hujik khange kari khange manipur manung sida manipur gi entire state sigi manung sida akoi sinba thongna ining ikhat tamna aki tujung poktana without any threat without any disturbances akoi da adugumba fear psychosis amta leitabida akoi se ining tamna chatpadune ba akoi pami si hujik piar thamme na bu akoi hujik kangpok bi chatluge ba micham mamana sibaina chathok chasan yare haraga kari kana doriba moigi central paramilitary forces myam la iba sibai masen si chathok chasan nungaina na braba aduna akoina hainingi bade PR la akanda kari gumba changes kharasu la angadabne ba hairiba changes sing si ahan bada akoina expect tawjari se akoina kari karamba da focus tawhaningi ha matamda masi center da leiriba BJP gi luchingba singna tawgadabne ba free movement se state sigi manung da amta phajana hana tawhalloba free movement se masi Churachandpur da hana lambi da thingjalamba khochalamba do lokthokre chahi ani phara aba thingjalamba do lokthokre haraga akoina adomda yam harauba yadriba aikoi Churachandpur da hujik tek ta kaidana chatluba yarabra aikoi halakpa ngamgadra karimta thokta bida aikoi Churachandpur chatlaga halakpa yagadra sineba president rule lakraba matungda Sibai na kurak hang da ba makai si Imphal manung dadi Valley manung dadi hujik Sibai police commando IRB MR acta central force me am omjan laga gari macha am thorak pada Sibai chama na round tawraga check tawri frisking tawri ba acta chatpham lapham khang mana te ba si asom da tawri bra sigum se asi so akoi masi center na monitor tawgodam ne ba strictly masi maintain tawhan gadab ne ba adagi som da kaino tawri ba myam se yengo PR hek impose tawrakpadagi Valley dagi phagatliba law na yadaba adugumba mayam se phagatliba mioi si nongma kangde mi masing adukki matik yame khulai masing adukki matik yame tawriba Valley da tawriba thabak se asom jing da su chap chana tawribra haibase masisu questionable oeba hana dagi hauna akoi singi mafamdana utup watup thangtup khara akoi gi wakak ukak khara phagatlaga topani somdana loina kaino tawni ado hawjik so ngasi nong makangdana phagatiba mayam se phano haiba nate makoina lona yadaba poto makoi mathawne tawjisanu ado law do apply tawragadi implement tawragadi both side ta akoi equal implementation tawbiyo haibne da koina haibde adu maina tawbiyo ba adu kandada aduga manipur manung sida PR la e haraga koina harau doise noigi sarkar kannana ba noigi sarkar gi lekha taraba BJP sarkar gi izat mangraba mayam se masi face saving oina ba PR thamjallaga matam lauraga ekoi moigi manungi BJP manungi yasanada ba charangna ba mayam se sandai na ba ngamna ba gi matam lauraga adugi duration khara thambagi maong da PR thamjanna ba do adugi maong da su yaroe ba
PR thamagadi PR thambagi niyom chap chabasu tawbi yo aduga PR thamisi state ki interest ta thamibra karigidamukta no haibadusu aikoi center na yamna sincere oibam change aduga state ta leiriba BJP ki leiriba luchingba mayam se masi punamusi keno tawgadabane ba aduna aina loisanjarakpada assembly session phamdrabanina Manipur da leiriba akoi BJP ki leader sing se masina ne center da akoi mokogi makok thongba luchingba singda phajana haire haraga state ki sotha horagadaba sotha dana leiraba se masidagi hena sotha horagadaba mayam se masigi da makta taknanaba makogi luchingbagi phammunaba moi leadership crisis to the focus tawbagi saruk pudine economy gi matang masi Manipur gi praja miyamna wanariba matang se masi assembly session sida khana naina haudrabnina asomda kari karamba special arrangement tawba yabage Manipur gi damakta chahi 10 kun tax exemption tawhanba tax ka si lobi daba Manipur gi damakta adagi hena akoi sida state sida more investment tawhalakpa adagi special package ka pihalakpa kana gi damakta to deal with this complete collapse of economy due to the 2 years long crisis si mayam se kainona akoi state sida leiriba moigi so called leader ne hairiba BJP gi mayam sina chatlaga hairugadamne ba adagi relief camp ta leiriba mayam se rehabilitation tawnana bagi damakta moi chapchaba ada kaino ta hogadamne ba sida khana hodrabnina asiguma mayam se ai tawhaninge aduna sumaina makhoi gi ijat kanana bagi damakta Manipur da PR thamjallaga makhoi gi irang party manungi BJP party manungi irang loisanana ba ngai maraksida PR thambase masi yam ikai ningai ni constitution gi wang madane aduga masi yam laibak thiba amuk hanna BJP bo Manipur praja miyamna ngak pira roidaba adugumba itihas ta lehorogadaba koi chapter amane haidana isumain thamjage okay thambi akoi gi kuki gi MLA tara sigi manungda yaurisi BJP gi tare ni ko jarko moi tara se tara sina moina ngasi moina thoiba se yamna nungai ta sum yegi ngor ko do chaba song bai tare ko ai mangna song ngadi akoi Manipur bun sijaba ni mayam amagi thamoida ai mai tara thin bane lowe ko moina kari haigeda political map ama shembada PR sina asoba mateng oirani hai political map isikai ai sa aham da hagi ko political map is moina lawrisi union territory or na moi separate administration adu ne moi lawrisi natra sineba ko moi manglan ja sineba asi moi tung busum sola manen khali ko khambada adu sorum parona lolam manen khali adu aina hali pam tang dile si matang sida person rule Manipur thak pase hoi kuki gi phurki kangu singna mai pak pani haina lawning de ai logo ga di hajaro ko ai lawning de masidi tangai phadaba kharagi thambani tangai phadaba khardu aina ngasai maram ani pigre maram ani da jingbiro yare ko hoji akoina yengu se akogi ngasai ganogida akogi gano se gano person rule se aina ngasai wajat chana ngasai shem haibisu dum sumi ai lale hajiti ko ngasai aina democratic oidi democracy oidi haisi atai natida ai democracy gi wahan thoktu di miyam gi mihut na lengak padu adu khna ngakse baduna democracy di mapum bhab oi haibani ami gi constitution da PR tamagi part mai am yaure na aru so dum masi khoi na kala sa pe ade khunda pe ade khoi na masi gi si hingsa ya tamana ubusu yadi ko aduna thamisi gi marum sida ai khoi kana ba mayam ma lahobu gi tangai phadaba su leita ba nati aduna uji khoi na laidi person rule si leiraba matam sida kuki gi MLA taret se kamai tawdana atai MLA sing punba yagadagi habagi thausil lama thuna punba yang nabagi pot ma khakse masi semening aduga then kulai phagatpa then adagi di kan khungapagi magi sa bankal mayam thugai ba adu khakta tana kamai torga hoi nigo sangthuk tin yagadagi gaise ko anbadi yengu si kaino harkanda MLA sing pulung gadabani natra adagi di civil society organization punna honanga da meko si punna na do hodaba ma to no hona bada wakai ngang iba mayam wakai tawri mayam si da sign ga to na thoi ba se mayam press release na thoi ba se jing je masik masi yar gi tholoi da bani ko ado warning to bi gera na ta gana smile to le ga di Manipur di PR tham su kana roi PR se min house di jol to su kan kana roi adum laini ida adum laini ko ado mi di ka yoge mo i pad mama
पादम अमा फंगनब तौरइने पादम अमा फंगनब होनबदा पाबई अमा नत्रगा अमा तौरकनेबको स्वाइदा लांगदे दिल्लीदा तौनी मी पाबई अमा मुगी पादम दो फंगनब होनरइनेबको होनरइने अदु मुइना तालिब फंगे तालिब पादम दो अदु कनादा तानब डिमांड इंडिया गवर्नमेंट तालिब डिमांड को इंडिया गवर्नमेंट तानब डिमांड डेमोक्रेटिक ओइना नाहावाइना तानब केदोगी मी मैतई मैम हालगा मैतई युम मैम मै थारगा मोइना सिंग डेमोक्रेटिक ओइना तानबदुदी अदुदी यादेबको हुजकी यादी अदुना देन अखोगी लम मागी लम से मणिपुर लेते कुकी की लम मणिपुर लेते मैतई की लम मणिपुर लेते मणिपुर की लम से कदोरे मणिपुर बिलोंग्स तो बनी मणिपुर से कायदा बिलोंग्स तो इंडिया दे बिलोंग्स तो बनेबको अखोगी अपन बे इंडिया हाइबो सिमल लेयबको अदुगा देन अपन बे इंडिया तो मणिपुर लेनी अदु मणिपुर से कमाई तो गेबो ngusai कुकी सिंगना अखोई दे सिनर पनतेबको अखोई मयाम से पुन्न ngakminaraga lemina pot amaneba ado sidagi machet makai tarage hai taragadi tage ne khan taragadi madu ka du khunai gi mayok ta leba thabak tob kangu ne na koi lawne ko adum tang settle government na khangani adu ga lona lona na ai hajaning bada sugumba akhoi gi wakai ji hamde kuki gi emele tara se hojik su section ningai adum oi ko adu ga moinadi mai papane na lawri netra ado tasek na person rule sina मणिपुर की मियाम दा इंग तप पोरकनी ना हायरबा को इंग तप पोरना बा थमक तवनी अदुगा महौसा की पुनसी की फिल्म दा हजलनगनी हाय तारगदी कुकी की एमिले तरा से इकुई कुइरोय था अमनि सिंग दमु नमित तगी पी तार कपखिनी मोय कपखिनी ना आई स्वाई थमजकी ओके याम फजना सु थंबिग्रे ओजाना सो की मणिपुर दा प्रेसिडेंस रूल थंबसिना हाब तारे की सॉल्यूशन ओके ओजादा यू हो बिरो ओजा हंत की जो बिग्रे लास्ट रिमार्क से ए ngasai सेकंड राउंड की दा अरोइबा राउंड ने हाइजा की बने ओजा की टेंटना थंबियो लास्ट रिमार्क दा एजेजा होजी को होय पॉलिटिकल पार्टी में हम दी पंचायत चैन बासे मोय होंग साने चैनेद्रगदी पॉलिटिकल पार्टी मानदे अदुबु प्रजा की खंदवा लीडर दिले ऑनरेबल रंजित ना कांग्रेस की ओरगसु माना खुनंगाको सिंगिन दमक्ता मयुम मकई से मतम खरगी साबा यानबा लम पुथोय मा को अदिगी खुनंगापगी दमक्ता को तसेंगना कांग्रेस ना हदकी केनो दुदा अखोगी असेंबली द फमम तागदी मोजे नो कॉन्फिडेंस तौर गवर्नमेंट थोगाइनी हैन फनयाम लेजरगसु ऑनरेबल रंजित ना सही केनो से अखोगी प्राइवेट मेंबर केनो से को रिजोल्यूशन अमा पास तौननबा मासे पिसनबगी थबक से तौवे सि तसेंगना मसी सी तवे अदुगा खुन ngakpagi दमक्ता मादी को याम नुक्सी मरमदि केनो द मागी सुकनु से याम थिना सोयो फममने अदुगा सोना कंदा पार्लियामेंट न को तंपाकी खुन ngakpa हागेदरा करी हागेदे सिना को है त तंपाक से सलाक सादना लो लेतब दौना आंगदना खोतना तसेना हायतरगदि प्रेसिडेंट रूल दते सुंगले लेत्रगजु ओजायमन अदुना दुम थंबा यारबनि को सिदा मई मकोक समनदबगी पोत खरे लेब सोना कंदना को मागी कनुसना वादन तौरे सोना कंदना देगी मो नेरेटिव ता सुन थमदबा हजि ख्वाइदगी पाखली से कोइन हंजन हंजन हाय नेरेटिव तौ मतमदा नसगी कुकी जो मिलिटेंट सिंग दा कनुसि को क्रेक डाउन तौवे महता को कि तंपाक तो ने क्रेक डाउन तौर कतरा हाय बसिने बा कोइन पाखली से अदुदनेबा हजि ऑनरेबल रंजित होय अदि हान की चीफ मिनिस्टर होयना तौरगा नसगी खुनंगापगी पोचिमदि को प्रेसिडेंट यहोनबियो होम मिनिस्टर दे यहोनबियो दो होम मिनिस्टर मसानसु मसिदि याग्रमनेबा तंपाकी थोइबो पोचिंगसिदि मोगी को मसा ngakchenaba thokpani si yagromneba ko aduna adumaina tawbiyo tachare warwadi ko khogi kenona india government na amasung manipur government na loin order ngapangam da bi thorpani amta hapchanbi adu mak haigiromne loin order ngapangam da bi thokpani adu moina matam jana control tormagadi masi kemta thoi moidisu thoi khodi thoi ba ko aduna masidi aduna neba matam dudagi khudakta adum kano to yagromne pr ri matam duda ko kano se state government je hekta lokhoga ko adum thamba yagromne ko ado hojik am samna habde kano habam tamda akhoi gi praja se ngasai gi ko mokoi masen gi political fight to da akhoi gi praja sing se khoi ngamu ko hen bado adudi ohen bigano to matam da dai hojik ti am lu matam ne aduna ta sen ha ta gi pr sing nang la ki danga ri ngang la ga ngasi khuduk da phau kai di ya ba na ti ko ado hojik ti khare di uri dana ko hojik khoi hayeng sik da khangni kampu bi hang ba hang da ba khangni khoi hang modi hang na bu pone hang da de khoi hang ha ga de ni ado ta sen ha ta ga di asidi government pan ba hojik government ne du leitre bani na ngasai gi loina ma ki kano ji samana re ba khoi gi right ji samana re ko aduna kano governor da salaga khoi memorandum pisan batai ai smai ta mu so mai ta bu khoi si pam je habse ado ta sen ha ta ga di kari gumba kana gumba khare na ko
मसीदी कहीं ओइना डिजोल्व तौबियो हाय तारगसु मोइदा हायोगदौनेबको अदुना मसीगी पोछि पुलप लेबनिना अखोगी प्रजा के दंत अखोई पुनः थबक तौमिनसे हाबसे मसी आई अदुमाइना आई मयाम मवांगदा आई अपील तौनिंगे अदुगा तौहुमसु थोए हाने खल ओके आई चमानना ओके दाबंग किम दसु लाक्सक आई चमानना अखोगी अरोइबगी राउंड से अमुक लाइख्रबनिना आई दाबंग किम दसु चमानना अखोगी क्लोजिंग में मार्क पिनबगी तंजादो पिजागे दाबंग किम हाबियो कोई ओजा तोमचाना कोई ऑनरेबल श्री केरंजित ना लौखलिब स्टेप सी फजने एप्रिशिएट तौबी याम नुंगाई खुलंगापगी दमकता तौबो मयाम से अदुबु ओजा तोमचाना हाइबीबदा सोमदा श्री केरंजित ना तौरिबा थबकसिगा असोमदा पार्लियामेंट दा ngang सइबा मयाम सिगा अनि सि कंट्राडिक्टरी ओइ हाइबगी टोन अमा यावरी मसी सेंगो औद्रगदि याम नुंगाई रोइदबा असोमदा ngang सइबा पार्लियामेंट दा खुलंगापगी तंपाक्ता कनो तौरिबा मयाम सिगी मरमदा ngang सइबा मयाम दुना अदुम अदुगी वाहिदुमकना PR थमकपगी मचाकटी अदुदा दुम पुंग फाग्रबने हाइबसे मसी दगी हेन चावबा एलिगेशन से PR थमइसे ओजा बिमोलना MP दा पीगिबा स्पीच दगी थमइने हाइनिंगिरा खंगदे ओजा तोमचागी लॉजिक से अदोमदा चटलगदी लेबाक शांति सुंगलै लेररोय लेबाक सिदा वारोइसिन पुरकननबगी कइनो तौबा सुंगम ngमरोय अखोइदि हानादैसु हाइजबदुनेबा नाकल अनिमक्ता इलीगल आर्म्स प्रोसेस तौरिबा मयाम से आइदि हंजन हंजन जो हाइगिनीबा हाइरगसु लाएबा अखोइ पार्टी ना दुमसु हाइरिएबा ओजा बिमोलना पार्लियामेंट दा हाइबदुदि आर्म ग्रुप मिलिटेंट ग्रुप हाइबनेबा असे मसी फजना डिसआर्म तौहंद्रदि यारोय हाइबनेबा मसी फजना कंट्रोल तौद्रदि यारोय हाइबनेबा अखोइना अमुक मधु अमुक ngasi हल्लगसु हाइरिएबा illegal arms possess तौरिबा मयाम से from both hills and valley ani dagi disarm tau haibase masi clear stand neba adu haibagi damakta bu PR thamakpa oigadra haisineba ai masidi praja miyamna decide tawrasanoba ado ngasi phauda BJP na tawraiba mayam se public ki aspiration se masigi against ngaktane tawraiba mayam se public ki will the amat chatte ngasi BJP sarkar sina tawri miyam se hujik so yengo pura completely divided oiraba leibak se moina PR tham e haidana akhoi si sandai na bangam dawribra akhoi si hujik susan na bangam dawribra ata yengo ba lamba phangba yeng se ba amtang atu singhal la yeng se ba aina ngasai haijagi bedune hujik PR la e haidana akhoi se imphal to dimapur chatpa ngamgadra PR la e haidana imphal to more chatpa ngamgadra PR la e haidana imphal to churachandpur chatpa ngamgadra sibai chatpadu nate ko haise public micham praja icham chamna chatchabase masi chatpa yagadra sine sigi movement si yadragadi noigi PR la kera kaidogera madugi effectiveness madu implement tawbagi kanabasi kari no noigi BJP manungi crisis to solve tawnanabagi miyam da mitrang tawba adugumba miyam da jadu tawba Haizen B party BJP ge moi adugumba moi manungi leadership khanba loidringai marap phauge sandai nanaba yanaba miyam si utchairaga thamba yanaba adugumba wrong policy amane Manipur da PR thami si haibase ai loisanjara ko da sumain thamjage aduga aroiba oina Manipur da hujik article 19 to 21 article 355 article 356 article 163 article 167 si ma'am se Manipur gi BJP sarkar amasung center da lairiba BJP sarkar se BJP sarkar Sri biren na luchingamba BJP sarkar amasung Sri Modi ji na luchingamba sarkar ani sina pullaga Manipur praja miyam da article 19 to 21 adagi article 356 357 355 163 164 167 sigi article punamak se aikoda namthak tawraga chahi ani se sanaraga drama tawraga thambiramba se masidagi hena ngappa party se leite aduga assembly pham se yadadana kiraga cheliba party se masina leibak nungsiba saraga wangang badasu prajana taningamoi haibase ai sumain thamjage okay yam nungai se oza homona se am phajana su thambi kre aduga losilakpada kigi president's rule thambasina khogi ngasigi topic ta su yoriba khogi government of India ge collective failure amakha ki outcome ni haba pot se masi achumba oihandabida haba tare khogi president's rule thamika sida karam positive way da khogi Manipur gi ongoing
थोइन क्राइसिस से रिजॉल्व तौनबगी मतंगदा टोंगान बेस्ट स्टेप सिंग लौखत पिराकांद कुई प्रजा मियाम सिंगसना पामिबा यू से खंगना थबक तौबिरकपसे दुगी मतिक प्रजा मियाम सु पामने हबा वफुंदो थमजराकांद ngasi dialogue की थरम सॉल्यूशन बगी तंजाद लोजगे दाबंगिम थागतचरी ओजा तोमचा अमदि ओजा हेमंत थागत पफोंदोकचरी ngasi dialogue से की थरम से मुपुंग फानबगी दमकता सु हन्ना थागतचरी मतांसिदा नॉर्थ विंडोना संदोक सभा नॉर्थ डायलॉग लोशनजरी मिंग ताबिरिबा सिंगबो मुका हन्ना खुरमजरी